Utabi wa kiuna kithangathi ngomeni mwaile usini wa Nyanza Kathui katikati wa utui wa Kikumeni na Thatha Masinga kauntini ya Masako ni ukumbilitwe ni ngusanisio katikati wa mwenenthi umwe na enenthi alangi matuyendwani mwenenthi uya sekanande thitu aikwata aki ya kutaba kithangathi kana kiusi ni uo na kwithiwa kitheka chake kitwani na usi ubathukanu na undu enenthi amethitwe maikwata sindu thino mbano ula watwaigua kwa umbuka kana mwenenthi udethitwe memba wa gikundi cha enenthi kila kilunga ukui wa kithangathi na kiubala meweta kana bendebi maiba ila mwenenthi withitwe ate kuibana walile kuiba kwa kwithiwa atalika kikundini Ben Musau no kutweleza ni ngusanisio cia utavi wa kithangathi na kiuo ngomeni mwaila yeusini wa Nyanza ni kuya Kathui muvakani wa Kikumeni na Thatha Masinga kauntini ya Masako na ila itumia wani enenthi ala makwatanie na kwiselangala mayo maka ngomeino na kwenza ndovo ya kiuo ngusanisio ila siumbukie itina wa mwenenthi umokuete maofisa ma survey ayenda mamwikie muvaka usini uyu avikie na utava kithangathi vakuvi na kitheka chake na kila ukwereta haki yake nundu kitheka chake kivakeni na ngome ino indiva ni kwakwa na nditava kithangathi na tava kithangathi nake ni ngupata no kota vakigu ni ngupata na kuthu chovo kiu chakwa kicha songea no sete musi na utui wakwa avanya ndelegesi bila diketwi itile kiu chakwa cha kitwasiko nikenda nuke kuwa kipa sibilie kume mtobi na nathi kitwasiko na atia na kigune sotunga na moka ba ama mtaja mamwe ati ubeticha ko mi street ngila ila ila na tabia kithangathi kwa mwana kwa nuwa hapo ako hospitali bana ba mwajumwe na tumia ngala mambini ndo kwenda bia eda use ukizakana chakwa kindo si ando domestic kithangathi bitabai kiwungu uko tabai na mundu ndiba kene na ke pangera community yenda undu na leo kono request ni kangula teke kalambi tikayanga wa asumeja sabe iba kuona kwa ndinito usi na mundu ungia dinito usi nikisabe wale otumwa usiusiwe nanza kuma makila popa ni pope usabi waniki bwe nanza mwenenthi uyu eweta ndakonywa nthini wa muvango uyu oyambia undu ula enenthi maleana naguo maiweta vaikindu utesi eza langirimo imanenganie yesi lakini nyaba kwa ndi mundu wangu pai mundu ule ya maendeleo isiyo niki eza pe mundu mungu ete maendeleo kibu ni ngusi mundu wangu ite wake siyo nyingi muno baba ina secondary school ni na mambia secondary school na iwe chief secondary ya Kikumeni ninye na mambia na miete inegwa mutumiozo anena pio ta mundu te wa maendeleo alazi nda atabua kuma 1983 mwa mulandi we muthanua no pio wikazi nduba ungiza zieka jutine ye mea we mini zindu izo nde ye wandu aona ndi muthango te yo batete muthango gwa wana mea ngale hata ni tano nengiliweko kikuja kukueba anoni member wani jau na dolo member no wani jau niana enenthi ani mevita vaisa kuthiondu mwenenthi uyu kwenda maimwenda alike kikundini kana kuivangalama ya mulati uyu ni kana vikie kunywa kiuo na kukwata kithangathi kwisilande vila siva wava kikundini ta enenthi angi ani cha mulandi uletwika memba ake kata kwanu nedia ithie tuikwenda ubungu usiwone wokie woswa ni community ndwa na mtumio ndalika waleile ba ute member emandu athukuma bana ndu kindu cha kwaumya pa uwezi ruhusu kitu hapa no munene amukamuye mulandi ulikawambeza siana ndu munaka liko mulandine vilingi wa mauvo Mutongo TV kumuva kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.